Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle wabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yesizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongeni uJehova Nazareta. Bantwana bakhe basezulwini, bantwana benkosi enkulu yakithi Mama Nazareth unyazi wezulu. Siyanxusa uNkulunkulu wakithi Mama Nazareth uba siphe indlela yasezulwini. Sicela enkosini esemhleni yayo njengamanje uthi ngole nkosazana. Sisemhleni lenkosi enkulu yasekheni unyazi wezulu. Namhlanje isiphe inkonzo ukuba sikhulume ngodumo oluncobayo olwenziwa uNkulunkulu. Uthi ngole nkosazana sahamba ngamehlo, sihamba ngenyama, sibona ngamehlo etokona. Namhlanje sisemhleni yakho uNkulunkulu mayibonge Nkosi. Bantwana bakhe basezulwini, siyacela ukukhuthaza uma kule mihla enje yeyikhumbuzo. Kuyadingeka ukuthi siye la kukhona khona uMbenqanga unyazi wezulu. Siyobuthana naye ngoba inkubo kaShembe ithina esinganeno kwethuna nabazali bethu abangaphesheya kwethuna. Ibona abayingubo kaShembe bangathi uShembe. Amen. Ngicela-ke uMbenqanga unyazi wezulu angiphe ngikubeke kahle ukukhuluma ngaphambi kokuthi sicele abantwana babantu ithuba lokuzohlambulula imindeni. Ukuthi abantwana bakhe basezulwini siyakhuthaza. Sikakhuluma uNkulunkulu la ezweni lasemaqadini. Kuyadingeka ukuthi siyombungaza uNkulunkulu, simothe ey'nkonzweni asuke nazo isikakhulu la ekheni bokuphakama. Siye kuyena uNkulunkulu, singayeki ukuya kuNkulunkulu unyazi wezulu mayela isikakhulu. Noma wedlula umhlaba wonke amandla ayikhona, siye phela kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu njengoba ezemhlabeni uze kubantu ukuze abantu uma besondela bese kusondela imiphefumulo yemindeni yethu, uNkulunkulu akwazi ukuyibona phezu kwethu. Amen. Lapho ekhaya imiphefumulo akube isiqiniseko sokuthi size ngoba sithunywa imindeni, ungezi ngoba uthi cha ngilandela umngane wami. Iza ngoba uthunywe imindeni yakho uzokhonzela uzoba phedlela isifundo ukuthi bangene ekhaya imiphefumulo ukuze uShembe akwazi ukwenza ukuthandwa nguye phezu kwemiphefumulo yabazali bethu ebadilisa izona namacala. Ungezi nje ngoba uthi ngilandela lo, ungezi ngobungani, ungezi nje amandla ekhona kwehleni bese uyahlala. Iza ngoba uthunywe imindeni yakho mayibonge Nkosi. Imindeni isithumana ngendlela ey'ningi. Iyasithuma imindeni ngaphandle kokuthi uzifike ngemfihlakalo. Zikhona iy'mpawu umndeni okuthuma ngawo ukuthi ubazele ekhaya imiphefumulo. Asale lezo iy'mpawu, kodwa uma lezo iy'mpawu zingekho uNkulunkulu la ezweni lasemaqadini, asiye phela kuye uNkulunkulu mayibonge Nkosi. Ngiyabonga njengoba ngiyabona abantwana babantu abekho phakathi kwalo muzi ngoba bebuthene newuli lasezulwini besehleli
ikona okufunakalayo lokho nathi ngesikhathi esizayo sikwenze uma ikhona indlela enkonzweni mase iphelile lenkonzo ikhona inqola yokuhamba ikhona amandla okuhamba abantu abakhuphukela emzini oyingcwele ehleni bokuhamba mayibonge Nkosi thina siziboshwa ithi inkosi yamaNazaretha angifuni umuzi wami uvale Majiya shumayo kusimamana ngoba ngithuma imndeni ivule ey'nganeni zabo khona abantu abayofikayo bayembathe ulingo omhlophe abangakwazi ukuhlukanisa ukuthi khona ekuthiwa umhlangano khona ekuthiwa isikhumbuzo ngakho angifuni ukuthi bafike ekuvaliwe kulo muzi ngoba thina boshembe sisebenza usuku nemini imizuzu nemizuzwana suke sikhona unyazi njengamanje ehlele eparadisi bayalibuka ngamehlo kona kodwa ngokomphefumulo wasezulwini ngokomoya ongcwele ulapho ekhala imphefumulo ujule umanzi uyasebenza ngoba usuku lakhe namhlanje elibizwa kuthiwa umkhosi wentethelelo la kusebenza yena yedwa eguqula insila imphefumulo yabazali bethu enyula abazali bethu ehluphekeni kwethuna mayibonge Nkosi ngakho-ke siyanxuswa ukuthi siqaphele lowo ngomso amen sisemhleni-ke inkosi yethu uthi ngwenkosazana nalapha ekhala imphefumulo siyakhuleka uNkulunkulu asiphi ithuba uthi ngwenkosazana lenze imisebenzi emikhulu ebabazekayo namanje sayenza mayibonge Nkosi kukhona abantwana babantu phakathi kwethu abaphiwe uNkulunkulu ukuthi uthi ngwenkosazana wabathuma bathuma ekhala imphefumulo khona imndeni phakathi kwethu ethunywe inkosi uthi ngwenkosazana hambani abantu abanizohlangana ekhala imphefumulo nalapha ekhala imphefumulo sisemhleni yenkosi uthi ngwenkosazana uma bekhona abantu kulabo abazosukuma abafisa ukufakaza ukuthi njengoba bethunywe imndeni yabo bathunywe inkosi unyazi wezulu noma imndeni yabo uthi ngwenkosazana noma imndeni yabo ivuswe ukuthi ngwenkosazana uthi ngwenkosazana lashintsha ibhanti wasehlala inkosi yethu unyazi wezulu kodwa umoya wayo uhlezi ukhona njalo ubathe unyazi wezulu kwesinye isikhathi abanye abantwana baye babone yona inkosi uthi ngwenkosazana babone inyanga yezulu babone inkosi ilanga lokukhanya babone inkosi ugombela ibathuma phakathi kwalo muzi noma ithume ivusa abazali babo batshele bethi abantu bami phuthumani ekhala imphefumulo ngoba uthi ngwenkosazana lithe siyohlangana khona mayibonge Nkosi Malele lithuba kasizukulivala namanje bazodedela abantwana babantu labo bathunywe imndeni yabo ukuthi bazobahlambululela kule nkundla ebekwe uShembe eMaqadini wayethi igama wathi lesi sigawu lenkantolo ikhala imphefumulo mayibonge Nkosi inkantolo ikhona emhlabeni khona ama-Supreme Court khona ama-Middle Court khona inkantolo zonke zimisiwe khona nenkantolo ethokozezwe kodwa yikho inkantolo ekhuluma ngemphefumulo yile kuphela esiyibonayo ekhishwe unyazi wezulu ezulwini wayibeka emhlabeni izokhuluma izikhulume nangemphefumulo engamahlile imphefumulo eyimbungu uyakhuluma ngawo uShembe lapha ekhaya lethemba lelo cala sicela ukuthi leli thuba sinike abantu abanjalo laba abafisa ukusukuma bakhulume ngobuhle obenziwe uShembe bayolithola ithuba uNkulunkulu esethi madam sewanele ukuthi nikhulume ngamacala enu okwamanje saphiwa labo bantu ababenenhlanhla yokuvulela ngomfihlakalo wafika imndeni yabo ngey'bonakalisana ngamaphupho nangomfihlakalo yathi niphuthumulele ekhala imphefumulo abantu abantu bathi abanye abantu mhlambulukele ekhala imphefumulo abantu abantu ngoba ethuleni akudluleki ungazange bekhona ihlambuluko ngabe khona leyo bantwana ithuba labo labo ungabe udotshweyo noma awuthuliphi izinga ungabe ungadotshweyo ungaba inhlayisuthi ungaba udamangweni ungaba intombi zentethelelo ungaba intaba yepheza lethu yomndeni laba bafisa ukubuza ithuba labo bayophiwa umuntu angasukumeli ukubuza Nkosi yabo laba sizothula amacala abazali bethu loba bahlezi bekhuluma kwisenzwa nobaba uSimamane bethi leli thuba sinika abantu abanjalo siyacela-ke nokuthi ulandele lowo mgomo abantu abayosukuma mayesukuma umuntu uthi mina ngusibanibani
ozalwa intombi yasekuthini insizweni yasekuthini uma eyazi leyo nsizwa yamzalayo uyise nonini abesesho-ke ukuthi ukhamba ngiphizwe ngaphansi kwayiphi inkosi kuphela hayi ubani umshumayeli umvangeli wakho nomkhokheli wakho nangithi cha lapha ekhaya sizokhuluma ngabantu abakhela amakhosi ushembe ayize kuwa amakhosi mayibonga inkosi okwasemathebeleni zokoshe emathebeleni akithi nangakini lapha isesigawini esiqoka yonke uhlobo lomuntu ngobathi umhlobo nongembathile kuba mhlobo unelungelo lokusukuma khuluma mayibonga inkosi omkhulu omncane abantu belesele kunkani angazi ukuthi umuntu ngasukuma ngashayithili ngagibela ngama ngeke endabeni ezihloko ey'dingakalayo ukuthi zaziwe ilenkundla mayibonga inkosi ijaji lalenkundla unyazi lwezulu namuhla liwuthiko lenkosazana iyona liyijaji iyona liwummeli iyona enqumayo mayibonga inkosi kodwa siwazi ukuthi amacala mayathethwa la bonke abantu abathetha amacala emndeni abahlangula imindeni yabo lifike libathethe icala uma umuntu uthwala imthethile icala kuchaza ukuthi ulwenile icala mayibonga inkosi lelo thuba sinika abantwana babantu bayabathi bobaba abaphathisa inkulumo bazoguqa ngapha ihlalisudi omama bazoguqa ngapha uma-ke bengekho abaphathisiwe uhlimpelelo sizonikeza abashumayeli bathi kusiqangatha uma bengekho abaphathisiwe uma bekhona bayoguqa ngapha abathunywe imindeni yabo ukuthi bazokhuluma ekhaya emphefumulo mayibonga inkosi ihlalisudi ngapha ujamangweni ngapha intaba yapheza kulungile kuzoziwa kuyo umbhobho ungakafiki kuwe unalo ilungelo lokuhlabelela mase useduze umbhobho bese uyanqamuka ungathi kuyicala ukunqamuka umbhobho ngoba ushembe uyawazi umsebenzi wakhe isihlabelelo uyasinqamula bese ungena odabeni wonke umuntu unelungelo nogcotshiwe nongacotshiwe amen leli thuba ngesinikeza abantwana babantu uma bekhona kuzoqala ihlalisudi ulandela ujamangweni ma ngekho ihlalisudi sizoyiphosa kujamiweni uhlabelele umpophuze kuwe ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha Shumayeli uShabango ophongolo obangcwele ngilapha ekhaya lomphefumulo ngizephungeni engilibone ngililayelwa simile ngilele ebusuku sisolayinini asifakile ingubo emhlophe lo layini anguboni ukuthi ubhekephi mude lo layini ngithe ngisawubambile eManazaretha ingcwele ngithanga uhlambe lokhu kwaqhamukizwe la ngishaya emahlombe lapha ezantsi emva kwethu kunamabhodo akelile afakwe izinkuni ngaphansi ayaphusha kuphekiwe ayaphusha akhipha izimokwe lithizwi wena nsizwa phuma kulo layini leli ebhodo eliphakathi nendawo iphunga eliphuma khona ngelasekhaya lomphefumulo kungenzeki leli yaphunga lingakushaya emahlombe phuma kulo layini ufike uflathele leli yabhodo maliphuma iphunga likwengamele ngabiza umshumeli uThabedwa wasemondla ngathi asambe kunephunga okuthiwa ngiyolithatha lapha kuqala uma ngifika ngihlala lapha kuleli yabhodo ngenganyelwa isimoko sebhodwe lathizwe sekwenele buyelo layinini mangibuyelo layinini ngabe sengiphambili sengifake nengubo emhlophe ngilandele lo phunga mangilala namhla kuze kwasa sibiya nalensizwa kaMbelu wathiwa nina nizofasa ucingo lapha ekhaya biya sanikwa indlawa mapintshisi uze kwasa sifasa sikekelezela ngifisa ukuthi imndeni yakithi njengoba sengifikile ayibiyele noma ngabe kuphi inkosi ubutheni kuzwini amen phakama kwami makube kuhle kwabangcwele igama ngingugcina umuzi siphe sihle Ndlovu ngizalwa intokazi yaseMangadini kwaNgema ngakhele esifundazweni saseMpangeni ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi bangcwele ngizozinquma amakhanda lezi ndaba ngezihloko esibonakalweni kwelikamoya ngizibona ngingumuntu osegumbini elinye
nelanga lamalanga nonyazi lwezulu bese bengimukelisa isijumbana esiwuplastiki onezinto zokuthi zingilekelele emva kokuba sengibike inkinga zami kubo bazizwa okuthe sengilibeka phansi sengidingakala ukuthi ngiphume kwasengena umuntu ogqoke izingubo izembatho ezimnyama thuku hlokwesulumane wafika wahlala phekwazo ethe mayithi sengithi ngiyaphuma sengithi ngiyaphakamisa ngathola seyingasekho ngaphuma sengiphethe ubala okwesibili ngayibona ngingumuntu ohambele umhlangano ka one day inkosi onyazi lwezulu lumise ithendela kude buduze nami kukhona abantu abavunule begqoke bevunule insizwa ngimi buqamama nazo kwathiwa laba bantu balinde mina engithema ngiya kubo sengingena kanye nabo ngayithola mina sengimeduze konyazi lwezulu laselinge mbathisa ijazi lithe mahlale emahlombe kwasho ukuthi masibheka phansi enyaweni ngifaka izicathulo laselingikhapheza sakhuluma ukuthi wafakele izicathulo la endaweni engcwele ngase ngiphuma kanjalo base ke esinye ngisibona lese singithumela ekhaya ngizibona ngingumuntu ohlangana nomnewethu osenyameni emva kwakhe kunebhilidi ngihlangane naye ngimbingelele akunjani mnewethu ayavume emva kwakhe kube khona umngani wami owakabiyela ngikhulume naye athi lento eyinkinga phakathi kwenu ngabe uyikhulume nomneweni manje ngoba iseyindi indlela azoyihamba engakafiki ekhaya lapho mina sengimdlulile okuthe kusuka lapho ngayibona senginodadewethu ozalwa ubaba omdala engathi nalapho futhi kwase kunesimo sokuthi kusemhlanganweni kuso leso sibonakaliso dadewethu ethi angimthathe ngenqola ngimuse la okugidwa khona ufuna ukubukela imgidi okuthe sengimthathile ngayibona sengihlehla ngenqola ngazoncika emotini kababa wethu onyazi lwezulu esimkhonzayo kwase kuqhamuka iphoyisa lathi ayi ungamisi imoto la ayigudluze ethe sengiyigudluza engasekho yena dadewethu ngayibona sengihamba ngalenqola sengifanele ngiyibona sengifanele ngiyonqamula umhosha lo mhosha umiswe ngamatshe okhombisa ukuthi amasonto angahamba la uma uhamba ngenqola yemoto kodwa manje phakathi kwalamasonto kukhona insimbi ewugedle ngabuka ngathi shayela ngidlule lana izoshayeka ngaphansi lemoto ngeke ngikwazi ukuthi amen mshumayeli ngithe sengibona ukuthi sengizofika la ngavele ngagcina sengishayela lemoto ngadlula uma sengidlulile sengiyayisola ngithi hawu ngabe ngidlule kanjani la ngehla emotini ngase ngiyahlehla uma ngihlehla ngathola ukuthi hayi ngiwele ngempela kuthe lapho umama sekhaya wagcizelela ukuthi fanele siye ekhaya emphefumulo nangempela ke ngesinto lelandela lapho ngeza la ekhaya emphefumulo ngithe ngizongena ekhaya emphefumulo ngawubona lo mhosha engawubona esibonakalisweni ukuthi nawo lo mhosha engangikhonjiswa wona ofanele ukuthi ngiuwele nangempela ngiuwelile engathi sengingaphakathi lana ngathola sekuvakashela nabantu amadala amakhehla ekhombisa ukuthi athokozile ukuthi ngigcine ngifike la ekhaya emphefumulo isibona isithuba sesibili lesi sokuba ngifike la ekhaya oqala kwakuyileso sibonakaliso esinye ke ngiyabonga kuba phambili inkosi enkulu yasephetheni bamaNazaretha unyazi lwezulu okhulumayo umphumzeni wakantombela eintabeni zaseshowe evuma inkosi engiphethe ushange batwana benkosi
ngiyethukile kakhulu ngiyesaba manje ngiyacela uNkulunkulu kaShembe nomkhulu bami besondele kimi ngoba lokho ngithunywe lapha ngithunywe yibona Manazaretha bengise Pinetown ngokuhlala ngasuswa izwi lalapha elifika mangilele kuthiwa khona indawo ekuthiwa isekhala emphefumulo uyakwazi yini ngithi mina ngiyakwazi ekhala emphefumulo ko14 ngoba bengihlala la ngaphakathi ngakhishwa yiSulumane engingakamazi uShembe uthi uShembe ngangikhishwe yiSulumane kanti inkosi ilanga ngahamba ngohlala ePinetown mangifike ePinetown ngibuza ngithi mangilele ebusuku athi umuntu uyakwazi ekhala emphefumulo uthi mina yebo ngiyakwazi inkinga zakho zonke zophela ekhala emphefumulo uma sengifika la ekhala emphefumulo ngithi ngingakafika ekhala emphefumulo ngise Pinetown umshumayeli uKhumalo onematekisi nje la ePinetown sisonta naye lapha ePinetown ukuhamba khona uJantshi obheka eKloof ngikhuluma nezinsizwa inkinga engibhekene nazo ngithi mangiqashiwe ngijike esendleleni ngibiza omunye umlungu ngapha ngibiza omunye gcine ngijike emgwaqweni ngingasazi ukuthi ngiya ngakumuphi mangithi ngikhetha umsebenzi ozophela mhlambe ngezinsuku ezimbili ezintathu ayibonge Nkosi uma sengifika sengiza lapha ke sengithola umsebenzi ke manje ozongibizela la kwaMashu ngale emakhehleni sekusondezwa manje la ekhala emphefumulo ke manje ngiye ngale emakhehleni nanti iground likhandwa ngale ngifike ngisebenza ngalento okuthiwa iJLB ngisebenze ngayo uma ngifika la emakhehleni ngisebenza izinsuku ezimbili ezintathu kanti kunenhlambuluko ekufanele yenziwe ekhaya mangilele ebusuku kufika umuntu okhipha ithishu kimi ekhipha intende le thishu eboshwa la esandleni yabo le bandishe eboshwa umuntu mayiphukile eyikhipha lapha kimi ethi khulumane ekhaya wena khuluma into zakini ngiyibuke le thishu le bandisha likhipha kimi ethi khulumani nhlambuluko makushaya uJanuwari ka2023 sivumbule nensizwa sithi sizoya kuJanuwari sizoya eKenani masifike eKenani makuthi insizwa kaNdlovu yangqongqoza eminyango komuntu okhuluma endlebeni kimi uthi hey wena uye ekhala emphefumulo awuyi njalo eKenani awuhlambulukile kufanele kuyohlambuluka ekhaya uyakhumbula ibhandisha elikhishwe kwene engalweni hamba uyohlambuluka ekhaya inhlambuluko yakini izokwenza ukuthi ungangeni eKenani ngangaya ngempela ngiya lapha ke ekhala emphefumulo ke mase ngifika la ekhala emphefumulo sengize khona ke ngifike ngisebenze la ngisuka ngale emakhehleni sengixoshiwe umshini sengushiya uduma ngazi ngixoshelwana ngafica ubaba la esangweni la ekhala emphefumulo ngikwazi kahle indlela engena la ngangena la ngafica ubaba nangu kade ngibona usethi imoto ngale ngoku isikibhe sibomvu bathi lo baba ngena la ngangena wathi obaba ngombuso uqosho lapha kuthiwa uzosebenza ekhala emphefumulo ngacela lo baba wazi kanjani ngoba ngatshelwe ngendaba khaseke emphefumulo ngangena la ekhala emphefumulo bangcwele ngasebenza nezinsizwa sifaka khonkolo lapha phansi sasebenza insuku iqhubeka ibisingafiki isikhathi sokuthi ngize la ekhala emphefumulo ngoba sengisebenzile kufika ke manje ukhokho wami ugogo uthi mzukulu ibanjwe yini inkonzo yasekhala emphefumulo manje nayo into engisukumela abangcwele ngithi mina hayi khokho kuthiwa kufunakala inhlambuluko athi ngifuna ukukutshela ke le nhlambuluko siyilindile le nkonzo yasekhala emphefumulo siyilindile ngoba kulezi imbuzi ezisihlanu bangcwele ngikuzwisise kahle lokho lezi imbuzi ezisihlanu khona imbuzi esibili kulezi imbuzi ezisihlanu ebaleke edlula zonke lezi imbuzi ezisihlanu le mbuzi esibili ibaleke kakhulu ngoba izokususa obaba mkhulu bakhe abaphatha imithi ngendlela erongo abonke abathakathayo babanjwe le mbuzi bazosetshenzelwa le mbuzi esibili ngiyilindile le nkonzo mntanami ayibonge Nkosi sekuphoqa ukuthi manje ngisuke ngiyingane ngekhaya ngiyobika le ndaba hayi bangcwele ngiphethwe umkhuhlane nje ukuthi idate bese siyinqumile ngokuthi ke umuntu mokhuluma into asesontweni naye nomndeni uvele bona ukuthi uyahuma nje ngavele ngahlala phansi ngakhuluma nobhuti omdala mina bhuti ngiyayihamba lento ngedwa ke manje ngoba umshumayeli ngaya kuyena uMajiya wathi mawusukhulume nabo bangayingeni eza ngoba kuthi ziningi imbuzi ezingilahlekelayo lezi imbuzi ezisihlanu ngayikhipha mina kodwa mawuzothi othandayo aye noma ephethe isijumba nasempuphu noma ubhontshisi into ebangezelo umkhokheli wasekhaya lemphefumulo kodwa ebekhona egameni ukuthi uyathanda imbuzi uzoyikhipha mina
baqala bahahama ubangcwele onkosi khumbule shembe bahahama ngoba lento kusho ukuthi isikhishwa umuntu lo ofanele ukuyokwelusa lo ofanele usinkomo ngoba khona abantu siyakhethana emndeni lokho akufanele kuphume nalo kanti lo moya kakhulu yena mhlawumbe uNkulunkulu amphila ayibonkosi ngithi mina ngizokwenza njani manje behahame ngibona ukuthi ngifusulaka nami ngithi hayi ngiyahambisa noma ningathini nithini ngizophika nani kanti nabasezulwini laba ngoba ninenkani nje khona abasemndenini wami abasezulwini abanenkani nje ngoba nenza nje nifuna lento engenzeki ngizayenza ngenkani ayibonga Nkosi bangincenga lapho lo ngigule lokho namanje abanizwa izwi lami kulona elije lo ngigule lokho ikolo lapha ngathi nomsila mangithi ngihlala phansi khona umsila engavumi ngihlale phansi angazi kanjani ngiyacela ke uNkulunkulu sengihlala phansi ngiyacela uShembe angikokela abafowethu bebosibone ngasolinye nobaba ngoba bakhona obaba bami abangabagcotshwa bangabashumayeli ngilisile kubona kwacaca ukuthi bangena phansi lolu daba njengamanje angilwazi ehlehlelini kodwa siyacela uShembe asikhumbule kuze leli ukholo wami othe lembuzi isibili ibaleke kakhulu ngisaba yena kakhulu inkosi ibusisene kuzwini ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu phambi kwenu usikhumbuzo okhulumayo manje phambi kwenu usikhumbuzo wakaKhanyile ozalwa intombi yakaXaba lana ngizokhuluma ngesibonakaliso engasibona ngembulelwa ngalomuzi ikhala emphefumulo ngisebuthongweni engathi ngiyazibona ngiyaphakama ngithi mase ngiphezulu ngithi ngiyabheka lithi izibheka lapha engathi ngiphakamela imi lapha ngaphesheya thiwa bheka lapha mangibheka ngapha ngiyalibona ikhala emphefumulo kodwa akusilo ikhala emphefumulo nje indlu encane lesibonayo umuzi omkhulu oqhubekayo ohlehlayo nje impela kuze kufike kuye lapha ngasesibonele kudlule kuya ngasothando ethanda ukwazi ngitshengise kulomuzi engathi khona abafana abangenayo izingane nje zabafana ezifake nje ibhloyi elimnyama neshethe elimhlophe namatolibhantshi ziyangena ziza khona la enkonzweni ngiphinde ngidlule kuleso sibonakaliso ngelinye ilanga ngikhona la phakathi kwalomuzi enkonzweni bakusanda nje kuba khona nje ngiqala nami ukufika kule nkonzo ngisanda ngene emanzini ngangihleli kulesa sihlahla esikhona lapha mangihleli kulesa sihlahla ngincike kusona shothi nganginomkhuba nje ukufika ngingene ngifike ngihlalele lapha ngidla icathi ngihlale lapha umshumayeli egoqile la kanti ngizoba nobuthongo ngihleli khona lapha nancikile mangiba nesithongwana nje ngithe mangithi njoba ngimile nje kanje umshumayeli majiya uyakhuluma ngithe mangibukisisa kahle ngibona inkosi uBombela isitimela samampondo sikuyisona esikhulumayo engathi simbethe yena umshumayeli uMajiya ngiphinde ngidlule kuleso sibonakaliso kunesikhathi la uthola ukuthi umfula lo wawusakhona ungakakhiwa kanje ungakakhonkwa engathi ngiyakhona ngiyaqhamuka la khona ngiyadlula la ekhala emphefumulo mangithi kuona lo mfula lo ngibona engathi iqhamukile ilanga lamalanga ngimile la ngimi nomfana wami omncane uCiko ilanga libe likhipha ingane phakathi kulomfula libe likhipha ingane kodwa manje kulezi ingane khona ingane ezu2 engazabe ilungu ngithule ngiyibuka ngithi nayibo leli khehla lenza ngingaboni ukuthi inkosi ilanga ngithi mina yibo lomkhulu wenzani waye libe khipha ingane kanje ngithi mhlawumbe ufuna ukuyintshontsha le ingane ubaye nalo mangibukisisa kahle ngibona ukuthi uyingane nje ezu2 ezincane zabelungu mayithi ngiyabheka ngapha eceleni nangi nomfana wami la engathi ufuna ukungena kuona lamanzi angazi noma ngishutshe noyitshethe ufuna ukubhukuda ngithi mina hayi ngeke ungangeni la buciko akungenwa la ngimbambe ngimsondeze eduzane ngiphinde futhi ngibe nesibonakaliso sayona le ndawo ngifikile la ngilethe imbuzi zomndeni wakaXaba ngoba ngaqala ngenza iphutha ngakhipha eyakaKhanyile eqala kwakhona ugogo ovukayo ethukuthele kakhulu eyisimo sikasisi wami engihlala naye ekhaya ethetha nje ngithethisa kuqhubeke kulesi sibonakaliso bese ngiphinde ngiyazibona sengiyilethile imbuzi yakaXaba ke mangifika nayo la sengifikile ngayiletha ngithe mangingena nje wasuke singena amasiza ku23 siyayihlale nje lapha kuleya ndawo engathi itafulana nje indlu leli incane ngiyaqhamuka khona ngiyambona umshumayeli uMajiya uyeza engathi uphuma ekhaya lemphefumulo uyasondela uyangibona uthi awuKhanyile usufikile woza ngikutshengise nampo okhokho bakho bakaXaba sebefikile ukhokho uMaqwazane benomfowabo uQolotha athi naka bakokhokho bakho Khanyile sebefikile
phakathi kwekhaya lemphefumulo. Ngicela ke nje ukuthi ngiphinde ngixolise ukuthi kuningi okunye ngikubonayo ikakhulukazi kumndeni wakaXaba ngasesayidini nesimo sakhona futhi asikho kahle akumile kahle ngayikhipha ke zonke imbuzi lezi ezihlanu ekuthe nakhona kuba likhulu ukuthi ngibahlanganise ngibacela ukuthi size kule ndawo ngoba uyasho umshumayeli ukuthi mabacela bengazi bacela bangezi okwesithathu iza nazo imbuzi lezo uyilethe iphelele ngayiletha ke inhlanu zaphelele kwawo makhani iqala ke kuba nomhlangano ke sihlangane sabashana sihlangane na manje imbuzi esesiyikhiphile zo3 nezinye ngilethe last ngoDisemba before nje ngene umhlangano kaJanuary kulezi imbuzi ngoba ngangisingabatshela ngathi ngoba bese ngilethile waye futhi niphinde uqala phansi bathi phela hayi ngoba sikhumbuzo uyilethe wena singabibikho thina nathi sifuna ukuphinde silethe ezinye futhi ezinhlanu ngasithi mina ngeke ngize nginivimbeke lokho ngokwazi ukuthi amacala khona kulwamuzi maningi and makhulu andasabisa ngathi hayi kulungile sengocela ke nje kodwa sengiyitshela mina ngaphakathi ngikhule ukuthi sengocela yena uNkulunkulu ukuthi ayihlukanise ngalamacala amanye akhona emakhaya ngoba okwamanje uma akaphilile kahle uyahlala khohlwe noma mncane naye ahlala khohlwe uyabona ukuthi kukhona okuningi engithi mangikukhuluma nomalume kokunye uthola ukuthi hayi abakushaya indiva so ngiyacela ukuthi ngalezi imbuzi ezu3 esayilethile ngoba athi ezinye siyazama ukuthi sihlanganise nazo ezu2 zize khona kuzokwazi ukuthi ngoba amacala amakhona njengoba ngisho ukuthi maningi ngiyacela ukuthi nalezo imbuzi uNkulunkulu ayiqondanise naloko naleyo mkhuba eyayikhona ngibonge inkosi busiseni lona oguqile unondumiso wakamsweli ngithe ngilele ngabona lapha ku welfare engazi ukuthi sika utshani mesibusika utshani engazi ukuthi khona umgodi oshona phansi sibusike lobutshani kodwa manje engazi ukuthi buba yingane sibeke bube inqwaba bube mningi bese siqede futhi siyabopha lobutshani sifike sibeke lapho bebekwa khona laphayana kuba bucaleka bese ubabucaleka esinika isibusiso ngesikhathi esinika isibusiso lobu butshani buyaphenduka bumele ingane ngayinye engathi bafolula yini beyongena ekhaya lemphefumulo labantu laba sebadala abanye abanamazinyo abanye futhi sebagobile emaqolo kuyakhombisa ukuthi kade bahlala lapha uthi lo munye umkhulu kade wengane lapha sahlala thina abanye babesibulala basifake laphayana ezinye ingane la zayibulala amakhothenga ezinye zayifaka ko plastic bin bese bayifake lapha emgodini kahle leya ndawo iyindawo ekade ngathini iyindawo kade belahlela kuyona mangabe sebebasebenzisile bathathe izicubu zabo zomzimba kade kuyisizinda kade behlala kusona manje sebayangena bangena ekhaya lemphefumulo bayajabula bathi bayabonga ukuthi sikwazile ukuthi sihambe siyosika lo bayabutshane iyona ndlela nabo abakwazi ukungena ngayo la ekhaya lemphefumulo ngoba kade behleli benethwa zimvula bashiswa nayilanga nkosibusiseni kuzwile Ngiyaxolisa nkosiyami ubaba uShembe unyazi lezulu uma ngikhuluma ngalo ngiyaxolisa nkosiyami kubaba uShembe unyazi lezulu ngiyamthanda nayibandla lonke ngiyalithanda uma ngikhuluma ngobaba uShembe ngikhuluma ngomuntu omkhulu phambi kosobami ngiqhaqhazela umzimba wami wonke ngoba ekhaya kunezibonakaliso ezize zisikhathi sezishayisa amakhanda sonke singazi ukuthi singenze njani ngaze ngahamba ngaya lapha ebranchini yami eMandeni ngafike ngamqoqela umama nomshumayeli bathi hayi gogo khuphuka mina ngumazuma wakaShezi nganele kaShezi mina uma wami uMangidi umkhonyana wami uma wakho uMamlotshwa sangena enkonzweni sathi masingena enkonzweni ngigula ngiyathi masingenile kule nkonzo ngase ngithi mina hayi ngoba sengingconywana sengiyazinikela kule nkonzo wathi baba kithi awuyazinikela ngathi ngiyazinikela ngasonta kule nkonzo ngabuye ngashintsha futhi selihambile isikhathi ngathi mina hayi sengifuna ukuyohlala ekhaya manje ngoba ngihamba indawo ende le nkonzo ile Bishopston ngathi nasengifuna ukuhlala ekhaya manje nangiphumule ngihlale nezingane zami
ngizwa umuntu ngithi ngiyagibela ikhumba ethi uyohamba lapha kuze kube nini ukhohlo okuyikona na uyazi ukuthi uzophonseka ekhonsini ongazazi ongazi ukuthi uyokhishwa ubani na sonta ngakinda uzoshesha khona ubonakala inde le ndawo oyihambayo ngathi mina ayingeke sengiyayeke enkonzweni wangahamba ngaye ekhaya wathi baba hayi mntanami iyeke lenkonzo esindisiwe ngoba lenkonzo esindisiwe nami ngithanda inkonzo ehlanganiswa impepho nabantu abadala ngoba mangifa la mntanami ngoba nesikhala ngawe ingayahlala lento kumina yahlala lento kumina yahlala lento kumina ayi umkhonyana wami wahamba nayo ke mama ibuthe inkulumo yakho mama uthathi ihloko ezikulethe ekhaya emphefumulo ngiyabonga mawuthi manje ngahlala kuphele lo mama ngiyabonga baba ake ngisho-ke nje baba okuseduzane-ke kade sikubona ukubonwa yingane ekhaya ingane esekhaya baba iyangihlupha ingane esekhaya baba ivuka nebonakaliso ezinzima thina sasazi ukuthi ubaba usenkonzweni eGoli kanti eGoli ubaba sebembulele kodwa thina bangasitshela ukuthi useshonile ubaba kwafika umuntu onjengobaba ekhaya sathi ngathi mina kodwa ngathi akuyena ubaba lo wathi hayi nguyena sambalekela sonke sawulala kwenye indlu sasuka lapho sathutha sahamba wasala lapho yena uthe mesele kuloyo indlu wathi ngiyayidayisa le ndlu yami sakhala sathi ukwazi ungasidayisela indlu baba uyidayiselani le ndlu yasekhaya ngoba wawusakhelile na wathi ngiyayidayisa kodwa lo muntu simbona ukuthi engathi akusiyena ubaba kodwa abafana bona bemthanda lo baba ukuthi ubaba kodwa thina kuvuka ibonakaliso kulengane mayivuka lezi zibonakaliso athi ubaba ngicela uxolo bantu abami akusimina lo mina bangibulalele eGoli bangithatha bangifaka phakathi ematsheni embhacweni wamatshe ebusisiwe ngicela ningithethelele nikwazi ukuthi nihambe nakababa uShembe khona azokwazi ukungisusa la nasendlini ngiyafuna ukuthi ngiye khona nizongenzela zonke izinto ngoba nazanga nini ukuthi mina ngafa azange senze lutho azange sihlaba azange senze lutho azange sizila azange senze lutho kodwa sasibona nathi emaphupheni ukuthi engathi ubaba akasekho lo muntu ombulele kwakumfundisi wethu esasonta kuyena ngoba waqala wafuna imali enkulu kuyena wayikhipha ubaba wamnika manje wasefuna nendlu leyisubsidy ekhaya wathi ubaba ngikwazi ukunikela indlu yengane wasifaka amacala wenza yonke into nami ngangena emacaleni ngenza yonke into ngiyivikele indlu ngoba ngangivikela izingane ukuthi zohlalaphi hayi lo baba kuliphi bandla ubaba wakho wesonta ebandleni labasindisiwe baba esontweni labasindisiwe baba wayithatha yonke imali kababa waphinda wathatha nempesheni yababa wayidla le mali izami yabuhlungu kanti semesefika ke esefike enganene time na sengashona sebangibulala akuseyena ubaba wenu luyayana ngathi mina ngibonile metha ngembedeni ngathi angimi nembedeni ngekuyena ngangisemushako kunaloku wangizingela ngangaya ngathutha lo ndawo ngabaleka ngawuhlala kumfana wami omunye ukhona lapha asithatha wahlalisa kuyena wasala indlu baba wayidayisa iyona impela indaba engize ngayo wasethi ke ubaba hayi bantu abami ngisizeni ningiseni ubaba uShembe kathi ngane ubaba uthi asimse kubaba uShembe wathi utholakele hayi ngoba sizokuya kababa uShembe sazinikela ke baba ngaleso sikhathi sanikela eMandeni kubaba uNdlovu umshumayeli uNdlovu sanikela ke eMandeni sonke bathi indaba ikhona ezohlephuka uma thina sizinikela nangempela ke isihlephukile indaba ngoba besinikela ngamarandi ethu sinikela sibeka lonke usizi ngobaba simfuna ukuthi abuye phela sibonaneni noma ngabe waqatshana namhlanje kodwa sasingaqabanananga ngaleso sikhathi into nje wesahamba nabantu besifazane ngaleso sikhathi emhungisa lo mfundisi ba naphetha kanjani ufuna isiphelo naphetha kanjani baba khona enamenzela kona baba asikakamenzeli lutho ke
akasenzela ushembe uzonitshengisa umkhombandlela baba ngiyabonga okwazi ukutakula ubaba ngiyabonga lakhe lamkhaphezela ngiyabonga baba kuphindlebe ushembe mayise nkusami ngiyabonga baba ngiyabonga baba Inkosi ibusise mama. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni uNyazi lezulu. Ngicamisile lo wakabiyele Ndwedwe ozalwa nokuthula wakaHlophe kubekiwe wakabiyele. Ngisukuma ukuphakamisa umbono ovelile njengoba kulesakhiwo kwiParis ngisho njalo ngoba kade kucashile. Uma nginikela kumnikelo wokusebenza ngalela sonto ngoba siqhamuke zawo2 zalandelana. Mase ngikhalisa ukuthi ekhaya lokhu ngibona igodi limbiwa njalo ngakhala ngathi mina ade sisanda ngcwaba uma manje futhi kuzongcwatshwa abande ligodi elibendiwa na. Kanti ngesikhathi kulethwa isidumbi amabhokisi abamabili ekhaya alala abamabili ngoJanuary 31. Manje ngiphume ngiyothandaza phandle ngoba umshumeli wathi asibuya kofuna simemeza inkosi uNyazi lezi ukuthi sicela ukufuna afune ethuneni ukuthi uba novuka negabada jikjele ekhaya. Ngiphinde ngilale mangilala indathakusa kuvela ubaba wayewela emfuleni osewumkhulu babili umnyawele ngezansi nawele ngenhla. Mayewela lo baba avela phoseke emanzini aminze phakathi akazange waphuma. Uma ngibuya kwelandelayo la ngesonto edlule kuvela amawele mangade nginikela la umnikelo wokusebenza ngikhulume kona bese ngufaka embengini. Sekuvela amawele mayevela lamawele athi thina singobaba wakho sangabakabiyela ugogo wakhe akasazi naye thina sahamba emhlabeni singakabi ngisho yihlulu kwangakapheli ngisho inyanga ugogo eyithwele. Namhlanje kodwa kukhuluma inja ngibhekene nenja kodwa kukhuluma izwi lomuntu ekhuluma injini. Ngiphendule mina ngithi hayi mina sengayiletha imbuzi abantwana pho nina nibizwa ngani bathi bona umshumayeli uSimamane ngisengiyathula hey ngiphaphama ngingakaphaphama bese bethi bona hayi kade sagcina ekhaya usabuya ingani. Ngiphaphama kanti vele ekhaya bangcwele kade ngagcina ekhaya ngahamba nje ngcwatsha uma ngesimo kwakuyisona ngoba imbuzi ngiletha ngedwa lekhala emphefumulo kuningi ke ngeke ngikwazi ukuxoxa konke. Bagcina ngiphume ekhaya kwathiwa ngifuneki umthandazo wami ka12 wenza izinto zabo zingalungi. Ngangcwaba uma ke ngase ngihamba kade bayangibona bona ukuthi mina ngihambile ekhaya ngikho. Ngiyacela ke inkosi enkulu Shembe uNyazi lezi la ngikhumbula. Egameni lenkosi uJesu ngicela ukuyikhetha inkosi yasebuhleni yasebuhleni. Ngiyaxolisa ukuphazamiseka ngasesibingelelweni. Ngicela ukuyenza indaba ingabinde. Ngabe sikhulumela phezulu. Ngiyaxolisa nakhona inkinga kade ngangilimala engozini manje mangabe ngithi ngiyakhuluma sometimes izwa livuma ukukhuluma. Kusenesikhathi esideke ngihamba namaNazaretha noma ngingakaze ngize ngapha kodwa ngihambe kakhulu ngasebuhleni. Ebuhleni ukuhamba kwami ngiya khona bengingaqasheki emsebenzini. Bese kuneminyaka ngisebenza emsebenzini kodwa ngingaqasheki. Igama lami nguNelisiwe owakaZulu ngwasehlokuzi ngokuhlala ngikandengezi. Mangabe ngingaqasheki kwafika ukuthi ngiye ebuhleni ngathi akangonikela mhlawumbe khona into ezizokwenzeka. Ngithe manginikela ngapse ngiyabuya khona ngaya komunye umama obizwa ngogogo wakhona. Ngabe sengizama ukulandela hlasimpi izinto engingazenza empilweni yami ukuthi ngiphumelele. Kwabe sekuvela ugogo wami wathi akathandi nami ufisa ngimgcinele izinto zakhe angakwazanga ukuyigcina emzini wakhe. Ngabe sengiyabuza ukuthi kanjani wathi ucela ngimshadise. Akuphelanga ngisho 3 months ngayihlanganisa imali khona ngisebenza ngitohoza ngamshadisa. La ngimshadisele khona bebesonto eweseli bonke baphenduka baba amaNazaretha basebebuya beza kumina bethi sibonile indlela.
ngithe besho njalo ngaphinda futhi ngakhuleka ngathi Nkosi kulungile mangabe bephumelela kodwa namuzi ungangilibali phela ngavele ngaqashwa emsebenzini mangiqashwa emsebenzini la ngikhulele khona engizitshela ukuthi sekhaya lami nga-adoptwa lokho ngikuthola last year ngoNovember ngikuthola umuntu ongizalayo ugula kakhulu umphefumulo awuphumi u6 ekseni mangifonele ngo8 ngayizolo kuthiwa to uma kashoni ngoba wena uyakwazi ukukhuluma nokuncenga besacela umncenga ukuthi lapho ebambezeke khona nezinto ezimbambile akakhulume kuze ahamba aphumule esethandazile amaweseli amnika nobugcobo okugcina kodwa still wangaphuma umphefumulo ngathi mangifika emsebenzini ngathatha ucingo ngo6 ngathi malumekazi ngoba bengithi umalumekazi ngathi malumekazi makukuthi Hlasimpe befikile bonke okhazini bami bezokubona mina ngikwazanga ukuza ngoba bengisebenza bengicela ukuthi kuona wonke amaphutho wawenza kukhanye nakuwena uyibona indlela akubuhlungu into ekuphethe akusafanelekile ukuthi ngabe usaphila wena mase ngidonda isikhwehlela sokugcina usakwazi kusho lutho wabe setshela ingane eseduze kwakhe wathi nginengane yentombazane ngikhulumile nayo sengiyahamba emhlabeni kwadlula lapho kuthe mandlula lapho ngaphinda futhi ngakhuleka ngathi Nkosi akapheli sengicela ukukhulekela ukuthi kanti mina ngizalo ubani la ngikhulele khona sengitholile ukuthi udade wabo kaBaba bathi ubaba ushone bashone bagwazana ngenxa yokuthi ubaba ungizale kumuntu oshade nomalumekazi kushuthi umalumekazi ulale nendoda kamfowabo ngoba yakhe ingazali kwase kuzovela mina kushuthi kahle kahle mina ngumntwana wenhlamba kuthe maqala lenyanga ngathi angikakalitholi leqiniso engilifisayo ngisacela ukuphinda ngiqale phansi ngisabathele kwakusabathe ngakusabathela ngishadisa ugogo ngaqala phansi ngasabatha ngakhuleka ngithe mangikhuleka kuzosakubi namhlanje kuvele kusuke phakathi nesonto kusuke enye ingane nje yomfanisa yona ize kumina ithi noma ungazi ukakhuleka kangakanani kodwa engathi ungathola indwangu mhlawumbe ngizothi eManazaretha nansuka noma ngizothi intoni uyibeke emahlombe emhlophe ukhuleke kuyona zingakapheli izinsuku ezu5 izobuya impendulo kuzosakubi namhlanje ngaphupha umuzi wasekhaya ume kanje ngaphupha ubiwe ngamatshe amhlophe ulayini owodwa mase kuthi ngezansi kuneliwa elikhulu elisabekayo kwase kuzoba nomfula kwase kuzoba namatshe ehlamba la ko6 angaka ngubona umndeni wami uhlele egcekeni sesiyingane sodwa akho gogo akho lutho Dadewethu baba lesakwazi ukushadisa sathi seyisakabani uzala ukhulu ozala uma esakahlongwa suma sibiya yebo uma wakho ushutho wakabani ke uma wakaTenza uzalwa uMahlongo ugogo wakhe kahle kahle lo engangimshadisa mina kulungile ke ntombi ngoba usutholile umnyombo wezinto yebo sicela ukuthi ke udedele abanye Nkosi ibusise amen ngiyabonga ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni igama lami nguNoxolo wakaHlabisa eShowe eMbongolwane phansi kwenkosi uNtuli ngizohlambulukela isalukwazi esathi masifika kimi ngasibona njengogogo ozala uma kodwa kuthe mangabe kuhamba isikhathi ngifika sikade sifikile kimi sithi safa kwisichitha kaze siye ndawo emveni kwalokho ngase ngibuza kumshumayeli ukuthi kumele ngenze njani wathi umshumayeli angilethe imbuzi yasekhaya kogogo kaMajole ngithe ngisahambile ngisayibekile nje umnikelo wembuzi sase sifika lesalukwazi ebusuku ngasibona siqoka uMnazaretha wentethelelo kanye nedu omude
neduke elimhlophe la sase sihlala eduze komfula omkhulu. Ngathi masihleli lapho mina ngaqhamuka nesitsha sensipho ngisilethela insipho. Ngathi mangithi ngiyasinika insipho yavele yaphosekela kulo mfula. Yathi miphoseka kulo mfula ngivele ngixakeke ukuthi ngizokwenza njani. Kuvele kuqhamuka ofisha abawu2 phakathi nomfula bakhamise bafuna ukidla lensipho. Kuthe khona lapho kuvele kuqhamuka intombazane ihwithi insipho. Mase yayithatha iyabuya nayo inike mina. Ngase ngiyithatha lensipho ngayinika lesisalukwazi. Sase siyabonga. Ngawuletha umnikelo wembuzi senginayo impendulo. Kodwa kungeyena ugogo wami ngoba ugogo wayeshadile ngaxake ukuthi sabless salukwazi. Kushuthi esasekhaya kogogo mhlambe eyindala. Emveni kwalokho mase ngisinikelele sase bayaqhamuka bebaningi bezobonga bethi siyabonga wasisiza. Siyacela usibongele uNkulunkulu kaShembe uNyazi lwezulu. Ngase ngithi mina ngicela ningabongi kimi ngoba akumina enginisizile uShembe uNyazi lwezulu. Base bethi bona ngase ngithi mina hambani kwangathi ngangila eduze kwendle ekhaya emphefumulo. Ngathi hambani niyozibongela kuyena. Bahamba ke nginembala bahamba bafike babonga kuyena uShembe uNyazi lwezulu. Bathema bebuya bathi akaze siyibone into enziwa uShembe la endlini emphefumulo. Ngibuze ngithi mina wenzani? Bathi sifica ukhanda abantu bakhanda njengonodoli. Ngithi mina kanjani? Bathi uyabona odoli mabehlukanisekile. Simfice bakhanda ke labo bantu ebabuyisela. Ngase siyaphinda siyabuya ngase ngibuza ukuthi ngabuza emnikelweni ukuthi lesisalukwazi subani ngoba mina ngisazi. Sase siyabuya futhi nempendulo. Sazobonga sathi ngiyabonga mntanami ungisizile. Sathi mina ngugogo wasekhaya kogogo wakho kaMajola. Sase sithi siyacela ukuthi sathi siyacela ukuba ngisitshelele oma ukuthi sona njengoba konakala imishado yoma kona omalume bonke bashona omalumekazi bahleli abasena bakhwenyana siqeda yonke into ngoba akekho besinakile sizobonga kimi ngoba imina engikwazile ukusikhumbula sathi siyabonga kakhulu. Kuthe khona lapho sengisibona sesifaka inantsuka nenhloko sihleli siyahleka. Sathi masihleli ngibona izingane ziphuma kimi futhi ngangithi ngiyafa ngalela langa. Ziyaphuma kimi izingane ezincane ezifaka inantsuka ziphume kimi zidanse ngapha eceleni iphinde iphume kimi ingane idanse iphinde ibuyele kimi. Ngiyabonga Nkosi Moseni. Ngayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni. Igama nguNombuso Isibongo ngwaKaNtombela. Ngizala intombi yakaSibiya ingizala insizweni yakaNtombela. Ekhaya kuSolundi ngaphansi kwenkosi Mpungose kodwa ikhanda ngilifihlela eMlazi. Mina kuthe emavikini adlule kaba nesibonakaliso kuthiwa angiye ekhaya lomphefumulo. Mangifika la sengiyayibona ke indawo ebiyele oudonga wavela inkosi uNyazi engathi bilunguza othangweni yazi cela ukuthi ngihlale lapho ngoba inkonzo isiqalile isize yangena inkonzo ucela sengihlala lapho engikhona ekuseduze kwamatsha amhlophe khona ngahlala khona kwazi kwaba ukuthi inkonzo iyaphuma. Esesibili kwaba ukuthi ngiphuphe kuthiwa benginikeza beko 10 rand about 3 aba green thiwa ngihambe ngonikela ekhaya lemphefumulo ngoba ilona la ngizokwazi khona ukuthi le position lokhu ngiyi-applyele emsebenzini ngizoyithola ngokuthi ngihambe ngonikela ngale mali le enginikezwa yona. Amen. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama uNyazi lwezulu.
Amen. Siyabonga abantwana abahle basezulwini, amazwi amahle nawukuphila nahlakaniphile. uNkulunkulu awabeka emlonyeni wabantwana babo ukuthi abasukume bahlambulukele izizukulwane ngezizukulwane zolibo lomndeni oluphethe impilo zabo enhlangothini zokudaleka kwabo. Sicela uNkulunkulu ke thina esingaphiwanga inhlanhla yokuba sembulele imfihlakalo asiphe ubuhlakani bokuthi lezi inkulumo ezikhulunywayo sikwazi ukuyibuyisela ngakithi, ngoba labantwana ade bekhuluma bakhuluma into eyehlela abantu balelizwe, abantu abampishola, abantu balelizwe lengabado, abantu abamunwe. Kuyafana okwehlela lesa sizwe sakacele nokwehlela mina, kuyafana ngoba nami ngumuntu walelizwe. Imikhuba eminingi yayenziwa kulelizwe nathi nabazali bethu yabehlela, nabazali bethu yabangamela, nabazali bethu yabembatha. Uma abazali bethu bengaphiwanga inhlanhla ukuthi bavuke bona ethuneni bakhulume, angalindi mina ukuthi baze bakhulume. Uma ethi ucele imbuzi esibili eyokuhlambulula izangoma nabathakathi nabakhunkuli nabacwini nabazenzisi nababhuqi nabantu ababenza imikhuba yobumnyama yasesihogweni, izangoma nenyanga nabathakathi nabakhunkuli. Nami nginawo umlando ukuthi kithi khona into enjalo. Angalindi-ke mina ukuthi nabakithi baze bakhuluma, angilandele lento yadishoni ephiwe lo mntwana wacela ukuthi siyele ekhaya emphefumulo umntanami. Le mbuzi yesibili ibalulekile, iyo le ubaba uSenjwa athi masiguqe phambi konyazi lwezulu Nkosi yamakhosi bathi abashumayeli angibadlulisela ukuthi lapha ekhaya emphefumulo kunabantu abafika nezimbuzi bathi bazonikelela imindeni yabo eyayingabathakathi, ingabakhunkuli, ingabathwebuli. Luthi unyazi cha baba batshele labafana esho sikhona ukuthi cha ababatshela abantu ukuthi bangasho ukuthi bazonikelela abathakathi ngoba niyabatusa ukuthi babenze into enhle. Abathi sizocela uNkulunkulu wasebuhleni unyazi lwezulu uShembe uthi sicela asihlambulule abathakathi. Wayesethi abathakathi uyise nonina, izangoma nenyanga. Sicela ukuthi uNkulunkulu asihlambulule abathakathi abese egeza nezangoma nenyanga ngoba yibo abakhiqiza laba bantu ukuze babe khona ezweni, bahlanjulule bese bethula imithwalo. Ningathi ukuthi niyabanikelela ngoba niyabatusa. Nathi namhlanje le mbuzi sibalekile phezu kweinkomo zonke ezinikelwayo. Inkomo ezulwini ke imbuzi ibizwa ukuthi inkomo ezulwini, bese kuthi inkomo uthi inkomo yamasondo. Lezi imbuzi ibalekile njengoba kade kukhuluma. Nakimi nakuwe bakhona abantu ababengabathakathi nababezangoma bezinyanga. Akusadingi ukuthi ulinde ukuthi baze bakhulume ngoba asizukuphiwa sonke ukuthi uNkulunkulu asembulele. Bakhona abantu abadalwe uNkulunkulu ngobumbo oluthize lokuthi imindeni ikwazi ukuvuka ixoxe nabo, noNkulunkulu akwazi ukuvuka axoxe nabo. Wena mawungabunjwanga ngalelo bumba olalidalela ukuthi kuyofika imindeni ikhulume la, uphiwa wena ubuchopho bokulalela nendlebe yokulalela nokwenza. Mayibonge Nkosi. Ngicela ke umvelinqanga unyazi lwezulu afihlo bami ukwazi nokuqonda nokukhuluma angiphe libelinye izwi. Ngicela ukunanela lokukhuluma ngesihlabelelo sekhulu namashumi ayishagalolunye 190. Ngicela ukucaphuna ivesi lesihlanu, ivesi lesihlanu ku-190. Thina sikakafi ngeke kulelo zwe, kulelo zwe, kulelo lwizwekelo wena lokwena masi langaze lego lelo
Lugwenama ozani nini hlobo zethu siyeklelo lizwekelo wena masi yotla lake wanguna phaka aphakade kulelo lizwelo nama inyama uma isihlukana ithunyazo lezulu inyama uma isihlukana nomphefumulo inyama ingena enhlabathini ibuye la ivela khona iyohlala kunaphakade khona enhlabathini umphefumulo ufuna ukubuyela la uvela khona usiyohlala kunaphakade ngoba usuyenzile indima yakhe yokuze emhlabeni uzalwe umbozwe inyama ufeza idingo awuthunywe lona ukuthi uyokwehluka emhlabeni uyomelela laba bantu abakucelile uma sizalwe emhlabeni uthi ushembe sisuke sicelwe emndeni ukuthi siyobamelela emaphutheni abawenzayo avimba ukuthi bangadlule ethuneni ufika umphefumulo wakho ungene enyameni inyama ibhimbe mayibhimba inyama maseyikhathele nomphefumulo sebehlukana inyama ithi gilikidi ivalelise kumphefumulo nakuyithunzi lomuntu bese ungena enyameni ufika udliwa impethu nentuthwane uyagezwa udliwa impethu nentuthwane bese iyagezwa inyama ibuyele enyameni ibuyele enhlabathini ngoba kwakuyinhlabathi vele usala umphefumulo uthalaza uthi uyaphambili lithi thuna awukwazi ukudlula wena ngoba uthwele isono senyama awukwazi ukudlula la ethuneni ngeke ulithathe ngisijika lomgudu lendlela yakini ngoba ungcolile ithuna lithi awukwazi ukudlula ungcolile imndeni eminingi ayidlulile ethuneni imini kodwa le mphefumulo ifuna ukuya kuphi yona ifuna uya ezweni lokwenama la yayiqhamuka khona iyohlala ungunaphakade bahlupha nje abazali bethu ngoba abakafike ezweni lokwenama ukuze bayohlala ngunaphakade basahlele ezweni elingabafanele ngoba bayimphefumulo imphefumulo akuyona yasezweni imphefumulo yasezulwini lokuphakama mayibonke Nkosi ingakho ke manje behlupha thina bekhalela thina ngoba thina senyameni le nyama yabo yabahlula yabathwalisa umthwalo yayisibaleka icasha ingena enhlabathini yabuyela khona bona sebethwele umthwalo nezono zenyama sebenxusa thina ke njengoba bevuka nemoya yabo manje bengena kithi nangu udadewethu ebalisa ukuthi ziyaphuma ziyangena ingane phezulu komzimba wakhe wena bangaka abantu abahlele emzimbeni wakho njengoba uhlale nje ukhone uhlale uhihize uhlale ubhonge obala bababhonge emzimbeni wakho siye komajiya bafike bathi omajiya hayi wena uhleli idlozi elaliyibhubezi kanti kukhulunywa ngomuntu owafa emandulo waqhobozelwa amabhubezi kwadliwa konke namathambo mayevuka lowo muntu ebuye ezegazini lakho ezofuna indawo yokucasha uthi akaphefumule kanjani ngoba usesiswini sebhubezi usesiswini semalasi usesiswini sencanga ngolume olulula inja nangade ekhuluma ekuseni ethi laba bantu mayekhuluma nabo mabiyela babekhuluma nabo bakhuluma beseyiswini zezinja uma bevuka beza kithi fanele bayitshengise kanjani ngoba umthandazo khona uthi mhlaba ngibona umthwala kazethuni imini engihleli phezulu kwale ngane ngadliwa yinja kodwa sizakhuluma ngabantu abadliwe izinja laba bona bagcatshwa ngamafutha ezinja nezingulube namachalaha nezimpisi namafutha amaselesele namaxoxo yindaba namhlanje abantu balale babone inqwaba amaxoxo xuma phambi kwabo yilabo abantu abahamba emhlabeni befakwe begcatshwe emagazini labo ngeinsizi zamaselesele laba bantu abakhohlakele ngangatshelwa mina umshana wami uthi
malume ngikhathele umkhulu lapha makade kuduma izulu uyangivusa athi angihambe ngemgwaqeni ngifike ngoxebula lamaselesele lawa asegayiswe imoto ayizicaba uthi ube waxebula umfana omncane waxebula senayo umkhulu awagaya awahlanganisele izinto zakhe uzoyithatha lezi zinto abesenikeza thina ehluphekile esiqhutshwa amadlozi ahambe emhlabeni ekhohlakele asiqhubele lapha kumajiya kanti athi hamba ufuna insizi kanti uyothatha amaselesele bese ugcatshwa ngawo mase uhambile uyoba ithonga enjani emhlabeni uyovuka unjani phakathi kwabantu uShembe wasikhandela ikhala emphefumulo wathi abantu abamuzani sokhuxela leyo nsile njalo yalabo bantu abahamba benza leyo nto ukuze bathi mabavuka bavuke bangamathonga amahle mabeza kini baniphahle nobuhle hayi nalezi ithixo mayibonga Nkosi bayamfuna ubongekile bayafuna ukuya kulelo lizwi lokwenama kodwa bakwazi ukufika ubaba uzoya kanjani ezweni lokwenama emndenini ezulwini lokuqala lomuntu abe abulawe egoli hleze mhlambe wabulawa ubaba waqothwa wafakwa emcengezini wenziwa impuphu wahlanganisa namakhubala wayesevusa ubaba wavusa ubaba esewumunce esewumkhovu usefika ekhaya kuthiwa umuntu kanti akuyena umuntu siyakubongela ma nethonga lakini ukuthi ithonga lakini labanamandla ukuthi likuvimbele lo muntu ungayi kombathi ingubo naye ngoba kwangasena umuntu kwakuyisilwane abantu bakhohlakele nakimi yake ngahlela leyo nto ngaze ngamthatha umntwana ngamletha la umntwana uyafunda esikoleni uthi ufunda nomngani wakhe bayadla benza yonke into kanti ufunda nomuntu okade wafa wabulawa umkhulu wakhe wamkhanda wamenza iminqwi amankosazana lapha ekhaya ayayazi lento ingane ayithandazo lapha ngaphambi kwekhala emphefumulo sengathi amankosazana angangayikhumbula le nto ngoba yakhuluma lo muyinqwi le wathi mina lengane kaMajiya bengifunda naye bengitshontsha ngisho ama-assignment akhe ngitshontsha noma yini ingakho iwufeyilile ugrade 12 yawufelisa ukuthi bekuthiwa mase kuhanjwa hanjiswa ama-assignment ngwantshontsha yona beyicabanga ukuthi ngumngani wayo kanti mina kade ngabhubha umkhulu wami wangibulala wangiqhatha ney'moto uma ngiqhatha ney'moto wabuya wazongicwiya inhlabathi yamathuna vele yena wayephethe umcimbi wami wonke wokufihla kwami wangijwebula wahamba wongihlanganisa lapho kubakhunkulu babo wangenza wangibhila ngabuya ngamuntu ngahamba ngase ngihanjiswa nale ngane kaMajiya ngoba uMajiya uliwa naye akuliwela ukuthini kuliwela lo muzi kaNkulunkulu ongawona okaMajiya okuwumuzi wonyazi mayibonga Nkosi yagula ingane sikhuluma lezilwane umshumali nangu phambi kwethu uyakwazi ukukhuluma ihlazo mase kukhuluma isilwane amakhosazana esibhula ngengubo yokuthandazela sakhuluma nakuweke mama siyakubongela ukuthi awuzange uvume ukombatha ingubo nalomunqwi owawusubulewe kanti indoda yakho ithwetshuliwe indoda yakho ithunjiwe namhlanje ngoba usufikile ekhaya emphefumulo sizothumela uthumekile wakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu afika mhlwithe mayibonga Nkosi hlangana nabantwana bakho mama wami lawo mandla enawo mayengekho futhi akubalekile woze uzosebenza la ujuluke ma uShembe uzothatha lezi zithukuthuku zakho azenze inkomo yokuthi uNkulunkulu amthathe amgeze akhiphe inyongo yasezulwini ihisophu lomswane amgeze ubaba wasekhaya abesegeza nalo lonke ithonge lafa kanjalo ngoba ubaba ulandela ukhondolo labantu abahamba bethwetshuliwe bahamba bethunjiwe ikhohlakali ezimbathe ingubo yokukholwa zithi ziyasonta kodwa namhlanje zikwazi ukuthululisa umuntu ifa lengane amphuca imali ufuna umphuca umuzi namhlanje egcineni uyambulala khulumile phela umphefumulo womuntu siyakubongela mama asazi noma uyaqala ukufika lapha ekhaya emphefumulo
mawuqala ukufika lapha ekhaya lemphefumulo sengathi bangakupha isibindi ukuyinika ithuba ungatatazeli ungaqhamazeli ngoba usufikile emfuleni onyazi lwezulu unyazi lwezulu uyathunywa lapha ekhaya lemphefumulo angene emalibeni angene emgedeni angene emaweni ayocebula ogogo bethu nomkhulu bethu nezingane zakwethu ezibetheliwe abakhunkuli ngamakhubalo bavuswa ngoba sebeyogadla imizi yamadoda beyicekele phansi. Abanye bayaqothwa bahlanganiswe emcengezini namafutha ezilwane baphenduka iminci baphenduka imkhovu baphenduke yonke into ingane ziphenduke lento ekuthiwa abalozi le ethandwa kakhulu ithina omajiye sithi masifika kubona bathi ufuna ukuhlolela ngabalozi umuntu ajabulafe athi impela kutswitswe izingane la kanti inyanga yezulu ithi laba abantu ekuthiwa abalozi izingane ezaphuphuma zachithwa zalahla zahushulwa zenziwe intelezi yilezo ingane ezithatha zenziwe zihlanganise namalumbo ezilwane izilwane zithathe ivoice yomuntu bese zikhuluma ngoba kusuke sekulunjiwe. Ushembe la ekhaya lemphefumulo uyakwazi ukudiliza konke lokho uyakwazi ukuyiphehla ingane ayidale kabusha ayihlukanise nempuphu le ehlanganiswe nayo ngoba naye yasuke yaluthiswa yenziwa impuphu emcengezini esihlanganisa nemicengezi ezilwane uyakwazi ushembe ngoba umvenqange ukwenza kwenzeka unyazi lwezulu lihlukanise uthingo lenkosazana lihlukanise yonke lento aphenduka umntwana abe umuntu bamphehle umntwana aphenduka abe umuntu nokhokho wami nokhokho wami nokhokho wakho nokhokho wakho nokhokhokazi wakho nabakwenu bonke masewufikile umvenqange unyazi lwezulu uyobaxebula lapho benamathele khona emgedeni abayekise imkhuba khona imphefumulo engasathandi kodwa ngoba yathunjwa ihamba icekela phansi mhlawumbe iqala icekele phansi umzwa wawo igcina isihamba icekela phansi yonke imizi igcine futhi sidayiswa leminqwi umajiya afika athi wena simamane ngicela ungiphe umuntu ozogada inkomo zami unamadoda afuyile aluselwa otikoloshi inkomo kanti utikolosho le wakhiwe ngezicubu zabantu bathi izazi zasemhlabeni inkunzi malanga lo ukhokhovu vezane lilale nemfene umathana nazana bese qhamuka umkhovu alale nesilwane umathana nazana bese qhamuka umkhovu mixed breed umuntu osasilwane bese bemfundisa thatha umphefumulo wabantu uhlanganisa afundise ukukhuluma njengabantu enze njengabantu kanti umuntu wakini bese bethunywa-ke behambe bedayiswe njengoba sithanda ukuya kuthiwa silanda lezi zinto abathini yini amagula kuthiwa yini khona lezi zinto lezi seyidume kakhulu kuthiwa yini iy'gubhu akwaziwe ukuthi lapha kufakweni qala kwakulanda imphefumulo ekuthiwa imdliwa yilabo abantu ababulawayo icwinhla abazamathuna bese belunjwa benziwe yonke into awuthatha umuntu ayotshala emzini kayise athi ufaka abafana kanti ufake iy'lwane namhlanje lezo y'lwane ayisalawulwa umuntu ngoba umnikazi waleyo bafana sewafa nasethunini akwazi ukwenza lutho amandla wasekho akasakwazi ukulawula lezi y'lwane bese ziwucekela phansi umuzi ukhona imizi ehlezi ibubula la masihlangana nabantu ngishumayeli ngizobika ekhaya kuthiwa khona umdliwa uzwe ngobani hhayi ngizwe ngomajiya esigodlweni sakhe usayozwa vele ngomuntu nayo yaziyo le mkhuba akho majiya la ongakwazi ukukhipha lokho kufo kwatshalwa ukhokho wakho noma ngakubona kodwa akakwazi ukukhipha into azoyenza yinye uzofika acindezele lesi silwane esafaka la abeke sakhe esolawula la abese kunikeza imigomo yokuthi-ke kwenziwa kanje ukuze uhlale kahle ngokuthula usekucindezele lokhu noma usekuthengile kona lokho kwabekwa ubaba akekho umuntu okwazi ukulapha umuzi womuntu ngaphandle konyazi lwezulu mayibonga Nkosi namhlanje ulapha uthingo lenkosazana njengoba sisemhleni yenkosi uthingo lenkosazana mayibonga Nkosi ungayi majiya makuthiwa kunelwane ekhaya kunemdliwe ekhaya cha umajiya ngayakwazi ukuyikhipha lezo zinto ngoba vele usebenza ngazo into azoyenza uzoyithumba kwazona sizokhucula leyo nsila
usufikile ke mama wami qoqa umndeni wakho nezingane zakho uNkulunkulu mayiniphile nenhlanhla nithole nje isiphuzazana bese niyamthuma uShembe uthi Shembe siyakuthuma ngalesi siphuzazana imbuzi le isiphuzazana esingakakhwelwa esesiqinile ukuze sithi masizala phambi kwaNkulunkulu ukhandeke izizukulwane ngezizukulwane ngoba le nto ayiqali umyeni wakho yayikhona ngaphambili babekhona ababethwetshulile bathi hayi namhlanje siyamlanda lo mntwana kade sahlala ekuthwetshuleni seze saguga sababadala phela mabethwetshule bakhula nawo baze baba amakhehla agcine nomuntu esebakhahlele ingqini ethi anisakwazi ukusebenza nina awukho umsebenzi wenu esebahlukumeza akazi uzobasapha sewabakhanda bagcine sebe imdondoshiya yala akasabafundi umkhunkulu usefuna ukufresh athi letho ko ayikho ingane ezozokubambela abese ethumela yona lenga athumele ngemkhuba yabo ukuthi akuthwetshule ingane yakhe ibuye naye lo baba okhulumayo wakho baba mangase uprometha uthela ukuthi uhlele esijwini sabantu bakuba bafaka njani sebelandana uthi woza mntanami lo muntu manje useyangihlukumeza ngikhuluma ngento eyakhulunywa la ngolunye usuku uthi kwakhalisa alwazi sithi mina ngalandwa ukhokhokazi wami owayevese ethunyiwe ethwetshuliwe uthi lo khokhokazi useyamhlukubeza lo muntu owayemthwebulile uthi wena usumdodoshiye nje usekho umsebenzi wakho uma kungenjalo siyokuhlukumeza asakwazi ukuhamba lesalukwazi wayesithuma phela sihambe sibulala imizi yamadoda sicelela phansi imvelo kaNkulunkulu asakwazi ukwenza lanti ingane yakho uthi ugogo wayesekhomba mina lo muntu wenza imkhuba wenza imkhuba ngathwetshulwa nami ngihleli nogogo laba bantu bakhohlakele kabi abanqeni ukuthwebula bathatha inhlabathi yamathuna omndeni kumbe mhlawumbe umuntu omndeni athathe izicubu zomuntu ayiwelise kuphambaniswane abanye bathathwe bayotshingwa mhlawumbe koMozambique koNamibia nakuphi kuphambaniswane nabakhunkulu bangali nababanikeze imphefumulo yamakwerekwere ngiyaxolisa ukusebenzisa le gama ngenza kube lula bayinikeze imphefumulo yabantu yabantu abathwetshulile bakulelizwe labafowethu abase-Afrika kuphanjwane kunika umkhunkulu wangapha uSimamane uzofika nomphefumulo wala ezweni laseningizimu mina ngimnikeze waseNamibia kuphambane kulunjwe kuyahobelana ingakho namhlanje uthola abantu mabegula abanye ukhuluma izilwane eziwulimi mhlawumbe la koNigeria nakuphi kuyahobisana ngemphefumulo yabantu uShembe uthi ke abantu abamuzani sizothethela umacala ekhaya emphefumulo ngelinye lamasonto sasila kuthandazela abantu ngiyabona ukuthi uNkulunkulu wayezama ukusiqwashisa ngithi webafana lo msebenzi enginika wona ngicabanga ukuthi wenu kwathi kusathandazela abantu ngengubo esayinikwa unyazi lwezulu kwasuka ingane encane intombazane ekhumbula Simamane athi njengenkanga coko yakugibela esihlahleni yandibuye esihlahleni yasukuma yathi hey sahlehla sonke yaphenduka ingane eyinkawu ingane mayithe ibamba unina wakhala inyembezi uthi ingane yami ngenzela umhlola yagxuma ingane njengenkawu hayibo sayibamba ingane etshela ngale yakhulumiswa ingane egcineni mase sayibhula ingane ithandazela sekukhuluma umuntu uthi mina ngabulawa mina ngahlanganisa namafutha enkawu ngivukile phezu kwalo mntwana ngoba ngifuna bangibone bacela uShembe angikhulule ekulunjweni kwami nenkawu kwathi saqeda lokho kwasekusuka intombazane eseceleni kwakuyisidudlana sentombazane ukuncane ngakho kwathi kusoka bagoqa izandla kanje wakhanjiswa kwemfene unina wayivuthulula lengane ehambiswa kwemfene ingane uShembe esivezela imfihlo phakathi kwalomuzi ingane ekhulumiswa kwemfene yaqulisa isinqa yahamba kanje ingane hamba wakhala unina iza kuyena wabaleka hey nathi sajuluka samanzi hayi ingqondo yayisingasasebenzi nakithi sasizwa uShembe sithandaza yabuyabuyela ingane imkhuba enziwa abantu abakhunkulu abasebenza umsebenzi wobumnyama mama wami usekhona umama wami lo kababa sikhona isalukwazi esikade sidinda isililo sisekhona siguqe Nkosi yami yiso lesi siguqile ungabusakhala mama wami uyaqala ukufika lapha ekhaya ungabusakhala mama wami uShembe usekulethile empuleni
uzogezwa ubaba ushembe uzomhlwitha kanye nalo lonke ithongo lakubo hlangana nezingane zakho ma ubaba uNkulunkulu ekuphila amandla uthole mama impahla ume khona amandla akuphoqiwe uthola impahla isiphuzazana uzothuma ushembe uthangene emalibeni emathuneni ehle ngotshani lobu bamathuni umsingizana ehla dlule kuyena umyeni wakho lapha ekufeni ethwetshulwa wabekwa khona aye koyise emkhulu aye kokhokho baba izizukulwane nezizulwane uthi shembe sicela ubabuthe emagumbini omane okufa ethuna ubathwala ngomhlana wakho banzi ubuye nabo uzekhala emphefumulo Nkosi uzobathula Nkosi lezi thixo ababethelwe ngazo mayibonge Nkosi amen bese ubageza Nkosi ubahlambulule uma abantwana bevuma ma itholakala futhi impahla yesibili uthole yona futhi impahla yesibili inkomo bezokuthiwa inkomo ezulwini imbuzi amandla mayetholakala kutholakala isiphuzazana eyokuyocela ushembe sesiyacela nje ukuthi ubabuthini phakathi kwabo Nkosi khona babezinyanga beyizangoma bagcina sebengabathakathi bengabakhunkulu bengabacwi bengabathwebuli beye yonke imkhuba lesi iqamba amagama emhlabeni ngengizwe kuthiwa khonani khona omagedle kuthiwa yinenye kusho kuningi nje bayakusho kusho uyakwazi nawo amagama lawo ababizwa ngawo uyakwazi indaba ezinto kuthiwa yini labantu laba esiyakubona uma nje ogombela yonke leyo nto labo bantu kwangebona ogombela ngesikhathi bezala kodwa bafike bathwetshulwa omubi bayezi bazetha ngamagama sesihogweni namhlanje abagigile lawo magama bayabuza oyise emkhulu abangene ezulwini lomndeni bathi wena mfana ngoba zange sikwethe kanje ngesikhathi ushembe ekuletha kithi sathi wena uvusa umuzi namhlanje usugobela yini yonke leyo nto yabo uthi sikhiphile ezulwini lento oyenza mfana wami baphuma abazali bakho ezulwini bekhishwa uwe emhlabeni ma bephuma ezulwini abantu beya ngaphandle kwezulu bashumayela bafunde beyincwadi khonani ngaphandle kwezulu angizwa baba nisasha makati kukhona ifebo nondinda babulala izangoma inyanga bakhunkulu ngaphandle kwezulu baphumileke ukhokho bethu baya ngaphandle kwezulu bafike banqamana ngani yini abanqamane nayo ngaphandle kwezulu bafowethu ilezi izinto ekukhulunywa ngazo abathakathi izangoma nenyanga nabakhunkulu nefebe nonondinda nababulala namaxoki nabaxabanisi nabaphingi nabazenzisi nababhuqi nabanyansi umuntu onyansayo ave mubi ufana nale kade ekhulunywa ubaba okhala inyembezi ukuthi usathe uyakhuluma emndenini bayanyanza bayachiza bavimbela abantu bekhala ethuneni befuna ukuya kulelo lizwe lobomi bayohlala ngunaphakade kodwa bavinjwe abantu abayizikhulu zomndeni bayanyanza bayachiza ukuthi yini yona le engasihola mase ubatshelile okokuqala mnewethu nawe dadewethu wabatshela okwesibili bashiye ngoba umndeni ukhethe wena ingakho unomthandazo othi sifuneleni abathunyiweyo enyo ukula abaningi wena lokukhulunywa ngawo othunyiwe emhlabeni uzohola sonke lesizukulwane sakini abathakathi izangoma inyanga amaweseli izangoma apostoli konke uzobahola ngoba wena okhethiwe esigubhini sesibongo somndeni wakini masobatshelile bachizela wabatshela bakuchizela okwesithathu nalabo abezwayo sukumani mayikhona amandla nizothetha amacala mayibonge Nkosi amen mama wami uNkulunkulu engathi angakuphi ingane eyizwayo nizenze umkhululu baba uyathokoza mangaze uphiwa amehla sezulwini ungambona ejabula ngoba usufikile emthonjeni ushemba ulethile ususe ezulwini obeka ezweni lasemaqadini mayibonge Nkosi mama wami ukuba kuthuna amehla ngabe uyabona bayajabula hambani nimlalele phela simama bani mlalele simama cha ungaba ngomfaka embhobheni baba mlalele wena uzobuza ositshela izwile zulu lizwa
lizwakele mhlabe emhlabeni wo bantu nongeke alike tino mamu yeli ababi zabo bonga bantu alike tilo oh mamu umkhulu wakhe ogogo uyabonga ukuthi umntwana ufikile ekhaya befike ethemba ukuthi nomkhwenyana lo uzosizakala nengane lesele ekhaya engahambi izohamba manje uyabonga kakhulu umkhulu wasakazi ungithi amen ozala sona nezala siyabonga somandla ingcwele nyazo lezulu kwenza kwenzeke amen siyacela kube njalo Nkosi makube njalo somandla njengoba sebehalalisa udumo lakho thingo lenkosazana amen cela Nkosi ubaphulukise Nkosi ubahlwithe nomkhwenyana ahlwithwe nethongo lonke lakubo amen amen bantwana abahle basezulwini sesiphetha inkonzo yasekuseni okuningi sibuye sikudlulise emini bantwana abahle basezulwini ukhona laba bantu akade bafika ekhaya emphefumulo bezothetha amacala sukela ngo-2020 2021 2022 2023 2024 bezile lapha ekhaya emphefumulo beqhuba impahla bezonikelela imindeni akusekho okuvelayo okungamafindo emndenini ukuthi abantu abamnako okusele nako okusilela sekuthulekile labo bantwana abanjalo sicela balalisise kahle lapha ekhaya akukho okufihliwe unelungelo lokuthatha iselula yakho njengoba kwenza umshumeli uqophe akukho okufihlwayo ungazi ukwenze ufihle cha ngoba yonke lenkulumo esiyikhulumayo eyonyazi lwezulu mayibonge Nkosi amen akukho okufihliwe phela sicela ukuthi abantu bakuqonde ukuthi ebuhleni bokuphakama nemizi yonke le eyakhiwe emazweni akithi nasesemazweni akini amazulu onyazi lawo mayibonge Nkosi amen ebuhleni sezulwini eKhenani sezulwini la qoqwa la kusuke sihlangana khona wonke amazulu ezobuthana ngomkhosi wenyanga kaMasingana kodwa lemizi esiyakhile emazweni akithi izulu likaShembe amen lana lo muzi awumkhulu kunamazulu kaShembe la isemfuleni onyazi la egeza khona imphefumulo ukuze sithi masisukuma sibike emsamo ukuthi sihamba siye esikhumbuzweni kumvenqanga kuvumele yonke ithonga enhlangothini zonke zokudaleka bathi mntanami impela uThixo wethu lo siyahamba bagoqa icephu zabo amadoda abamba imboko zawo akhwecele kuyodumisa uNkulunkulu ungasenankonondo ungasekho ilwane ekhala emva kwabo ungasekho bukana ngaziqhu zamehlo ungasekho insongo ungasekho imshwabulo namashwangshwangu bexabana bebodwa sekungabantu basezulwini sekungamanazaretha mayibonge Nkosi amen umNazaretha phela umuntu olungile ogcina imiyalo kaMvenqanga ubusuku nemini nangale kwethuna afike angene umNazaretha yisiko lasezulwini ngoba liphethe umthetho wasezulwini alifunakali isike ekuthiwa masefile umuntu kuthiwa siyakudiliza leli siko ulenza akulona-ke isiko umkhuba lo umNazaretha buphethe amasiko asezulwini mayibonge Nkosi amen ayizinsika amaphila asezulwini umNazaretha ke bunalo mthetho njalo uma ke uthi isiko ugaya utshwala kodwa bese kuzwakala ukuthi abungene ezulwini akubona utshwala akubona isiko lelo imkhuba lelo isiko lizalwa umthetho bantwana base-Afrika umvenqanga ufika sha umthetho athumela ingilosi emakhosini ingakho lapha ekhaya kuthiwa balulana amakhosi hayi amashumelo omajiya
hayi umvangeli wakini, hayi umfundisi wakini. Labo abashumayeli, abavangeli, abafundisi siyabahlonipha ngoba bayisandla sikaShembe, mayibonge Nkosi. Amen. Kodwa sibakhonzi. Amakhosi futhi nawo asiwakhonzi. Kodwa sikhonza ngaphansi kwawo emazweni abo, mayibonge Nkosi. Amen. Ngoba uShembe wafikela emazweni awo amakhosi. Amen. Manje-ke bakhonza abahle basezulwini, asithethe asilwi kodwa sifana amandla. Amen awusekho Nkosi yami. Amen. Uthi amen ukuvuma isivumo sebandla usukuvumela lapho abantu bakini. Khona abantu abangazange balivuma izwi likaShembe besaphila, ababevumela sesihogweni lasey'godlweni zomajiya, kuthiwa vumani bo, kuthiwa siyavuma. Uma uthi uyalandela ukuthi uvunywa, uvunywa ukuthi uyabona uma uhlanganisa ubhubhubhu uhlanganisa nobhabhabha uzofa loya muntu. Kuthiwa vumani bavuma, bafundisa imikhuba yasesihogweni. Akekho umuntu ofundiswa ukulapha engafundisanga ukuthi ulaphani. Leyo nto ayilaphayo isuke ikhandiwe nayo. Fanele iqala afundise ukuthi yabona umuntu uma ehlanganisa umchamo wenganga yohlanganisa nesitho somuntu uphuma umuthi ozoshaya umuntu uhlangothi ngenza umzekeliso. Aqala afundiswe lezo zinto kuqala bese kuthiwa ke wena uma umlapha umuntu onjalo uzomlapha nganangu ukhathaza nobani aphume inyanga-ke noma izangoma sokulapha. Kodwa uyazi ukuthi gadli ulapha into esuke igadliwe kanjani. Mhlazane evukelwa omubi esefunwa ukuphucwa abantu ngoba indaba isuka lapha, esefuna ukuphucwa abantu bakhe laba beza kuyo. Akazi ukucabanga lo magadla, uyawazi vele ufundisini. Akekho umuntu, angithi insizwa ziyakwazi lo, akekho umuntu ophatha isihlangu, ophatha induku, ophatha isihlangu zonke induku yokuphosa ngayiphathi. Athula amadoda namhlanje awasayiphathi ihlangu. Akashongo uShemsiye-ke ihlangu. Akekho umuntu ophatha isihlangu induku yokuphosa ngayiphathi. Ingakho kwaze kwakhona isishu sabantu kuleli zwe lengabantu kuthiwa akuphuthe induku ehawini. Okuchaza ukuthi induku ayihlukani nesihlangu. Wena okwazi ukulapha ukuvika, uvikani ungayazi yokuphosa. Noma ufundiswa nje nami ngangibona phela ngifundisa ngizowumfana. Maze kufundisa ingcwele uyashaya athi vika. Usuzokwazi ukuthi induku mayiqhamuka ngapha uvika kanjani. Ufundiswa ngenduku ekushayayo. Oyiboni ukuthi uyikhiphe kanje lo mnewethu fanele ngivike kanje. Wena-ke lo ilapha imfundiso bani. Ingakho ke uShembe bantu bami babenza kahle kodwa lento yimbi ngoba omubi ilapha athola khona inxeba ukuthi kukhona abantu abasetshenziswa umvenqange ngamakhambi okulapha abantu abagulayo. Kanti mina ngifuna abagula abantu khona uShembe azophatheka kabi kusho uLucifer. Into efanele ngiyenza ngifundise laba abantu kuqala ababakhendlayo bebethi balapha bavusa izipho zabo. Angibafundise ukuthi ababafundise eqala ukuthi induku yokugadla iba njani. Khona bazothi masebelapha ngibafaka usizi bese bethathe ugadla nabo uthi uShembe babelapha kodwa bafa ikhwama seyingcolile. Yini bathi ikhwama zingcolile kwawezokulapha kodwa ingcolile ezifunani into engcolile esikhwameni. Ingoba kuhlukani lokho. Akuhlukani. Ihawu nenduku. Akuphuthe induku ehawini akuhlukani. Wayethi uShambe abantu abami uyekeni manje ukuphatha kade ufunda umshobana ngabe nisawuphatha umuntu ngesandla senu ningamakholwa. Ngiyazi omunye umuntu uthi ayikhamba kona umuthi. Ingani bathatha lona ikhamba bahlanze amafutha kaqamba. Kuseyikhambi lelo. Aselinyangiwe leli khamba. Laguqulwa. Laseliphenduka umuthi. Labo-ke asuke bona sebehamba ibanga elide imndeni ingakuvezi ukuthi kukhona isibazi abantu abamesafuna ugqitshwa sebeyithulele sebengaqala oshabangu baqoqa umndeni kuyalinganisa ngomshumayeli baqoqa umndeni nina basekuthini ekhala emphefumulo sebesilizile isigaba esilandelayo ukuthi asihlanganeni phela sikhethe indlu kulezi zindlu esizakhele
obaba nobamkhulu bethu zinamabizo azo. Ake sikhethe indlu esothi mase siya ekhaya lemphefumulo sicela unyazi asikhululele imndeni. Ikwazi ukuthi mayikhulula kufanele mayikhulula isuke ekhaya lemphefumulo iphume iye emzini esowukhetha thina siwethe igama ukuthi nanku umuzi abazophumela kuwo ozoba yisango lokungena egcekeni. Mase bengenile egcekeni bese beyibona yonke imizi le egcwele izinkalo namathafa namagumba amane okwakhiwa kwemizi yesibongo salapha ekhaya. Mayibonge Nkosi. Amen. Bavumelane ngalowo muzi bewumndeni, hayi thina singena sikwazi ukukhomba ukuthi nawo umuzi. Kodwa abantu abasagcina umthetho nabantu abasagcina isiko lenhlanzeko bayazi ukuthi khona endlunkulu la kuqhamuke khona zonke lemizi seyinabile yagcwala ithafa, kodwa na indlunkulu isekhona baye bakhombe khona. Angisho ukuthi ngithi abaye khona bayayazi mhlawumbe indlunkulu seyahlala ukhokhovu lomthakathi sekunzima phela ukuthi kiwe lapho sebezobheka uthi wona mphumuza abavumelana ngawo. Mase bewutholile leyo muzi maku umndeni oyisibongo esingenabo ubukhosi. Ulalelisise kahle, umndeni osibongo sawo esingenabo ubukhosi kudingeka ukuthi bakhe izindlu zamaqhugwane ezintathu. Indlu yangasenhla ezongena inhloko zalomuzi, abanomzane balomuzi, amaqhegu alomuzi, namadodana alomuzi, nabashana balomuzi. Bese kwakhona indlu ezoba yilawu ley'ntombi, isigodlo salapha ekhaya usukela emandulo, inkohlwana zey'ntombi zasendulo ezihamba zingaganwanga, ezinye zihamba iphuphumile, zingagananga, ezinye zihamba iphuphumile. Seyikhulile manje sekuyinkohlwana zey'ntombi ey'ndala lapho sithi thina ngokholwa obabekazi la esontweni sithi-ke o-anti. Igama elithi anti ngesintu kuthiwa ubabekazi. Bese kwakhiwa indlu kaJamengweni, amakhosikazi alapha ekhaya, nomolokazana, nomakoti, nabashakazi, kuya ngokuthi nibiza ngaliphi ulimi, namadodakazi angaganile, naganile mayivakashile. Lezo zindlu ey'ntathu ziyafunakala. Ukunina ukuthi ezweni lakini izindlu ezo-round zakhaya yiphi indlela. Khona amazwe ukuthola ukuthi avumelekile amaqhugwane, khona amazwe abuzwa amakhosi ukuthi amakhosi athi hayi sifuna thina izindlu zo-round hayi amaqhugwane. Kuya ngezwe lakini namandla eninawo. Mase nizakhile lezo zindlu bese nihloma-ke iy'ntondolo eziyisihlanu, iy'ntondolo eziyisihlanu iy'mbuzi, bese kuba inkabi ezithebe sabanomzane balapha ekhaya namakhosikazi. Kulezi iy'ntondolo ey'nhlanu khona isithebe sabantwana. Abantwana kushiwo abantu abahamba bengalibonanga ilanga abangazalwanga ukuthi baqhamuka sebengamaxhegu beyizalukwazi beyamakhehla njengoba kade kukhulunywa ukuthi khona amakhehla kodwa athi awazalanga kade esho wamabiyela. Amadoda amadala wasendulo amaxhegu nezalukwazi aseyadondolozela afaka amanabukeni kodwa awazalwanga. Kodwa uwazi uma wenzela umcimbi wahlabela inkomo ehamba ngamasondo ngoba bakayidli inkomo, basadla inyama yembuzi. Ingakho eTushembe isithebe sabantwana abaphuphuma imbuzi. Ingakho kwesinye isikhathi umuntu uma ethi ngibona iy'mbuzi ziyinqwaba zingakhi liy'ngane zakini lezo ezaphuphumana, ezacithwa, nezalahla, nezahushuka. Phela umuntu uma ekhula ngokwenkolo yesintu uweliswa mazibuko athize. Na uyazi ingane yakho waqala wayiwelisa ukuqala ukuthi iy'ngane zihambe ziyosukulwa, ziyophehlwa, uchithwe igazi, ukuthi selikhishiwe igazi lomngcolo labazali. Kufike igaba lapho khona sekuthiwa intombi khona zenzela umhlonyana, zihlonyiswe ngamabutho ukuthi awayivikele. Abafana bekhule entabeni bayokhula ukuthi baphenduke babe ngamadoda. Bese kuze isikhathi amazibuko njalo bayakhuliswa laba bantu baze baqine, sebengakwazi-ke ukudla inyama yenkomo. Nasethuneni-ke kunjalo. Ilezo y'gaba-ke ezinikezwa abantu asebadlula kulezi gaba zokunikela ngempahla. Kukhona abantu asebanikela ngempahla mhlampe eziyishumi nangaphezulu ukuveza kwemindeni. Imindeni ayifani.
nobulukhuni bamacala wafana nokuthandwa umvenqanga wafana khona abantu abanikela iy'mbuzi ey'nhlanu kulungi khona abantu akuphoqeka ukuthi zidlule ngenxa yemndeni khona iy'mbuzi ezibalwa abanye bethunyelwa imindeni ebhajiwe ithi bantu abami senisinikelelela iy'mbuzi kodwa abantu abami khona iy'mbuzi ezisilele ngemuva ukhona abantu abangangenanga esangweni ngesikhathi zingena ngoba bafa bone umendo wabo bone umuzi wethu izalukwazi ezafeba zaba onondini zaphinga azingene emndenini ayifaneki imndeni ukhona mntanami bathi abami abantwana bahamba bezilile amakhosikazi ahamba ezilile akhala ngokuthi awukwazi ukungena emndenini afake inzila khona ade ekhuluma ukuthi iseziyaphendwa abagrey abathuliwe leyo nzila kube khona abantu abazenzakalisa ukuzenzakalisa ukuyibulala abantu baqala babeyiphose emaweni bayiphose phakathi kweyilwane bagxotshwe izilwane ngoba ethi usekhathele umhlaba uyamehlula abanye bayidlise oshevu abamanje bayibulala isilungu bayifaka amaphilisi bafisa ingisi akaye ethuneni lowo muntu bese kuba khona abantu abadala ukuthi bangamadoda kodwa bagcine sebeyabafazi belalana bodwa labo bantu abangena emndenini abesifazane badala babo besifazane kodwa balalana bodwa abangena emndenini uma umndeni wakini ukubalula lokho yokuveza eminye imndeni okuye ukukhuluma ayivezi kuveza mayiseyisekhaya akulona-ke icala lelo mayibonge Nkosi kuwe nakimi unamandla ungakwenza lokho uma umoya wakho ukuvumela mayibonge Nkosi bese singalibali ukuthi masemakhaya fanele sazi ukuthi eminye imindeni yashiya imizi ikhonke ngeyilwane ezimbi ibethele ngemithi emibi mase igeziwe isiyacabanga sizongena kanjani lapho ngagcina ngibethele ngemincu lapho ngagcina ngibethele ngemdliwa lapha ekhaya songena kanjani sesibahle kanje abantu abahlakaniphile nabakhaliphile bangakwenza bese sekhaya emphefumulo baqhuba inkomo ukuthi Nkosi sicela usihlambulele imizi yabo ngoba bayicupha abanye bakwenze lokho mase iyongena umndeni ngaphambi ukuthi ungena umndeni ukhishwe inkomo ukuthi sawugeza umuzi mayibonge Nkosi amen kodwa inkinga into eyicushiwe ngemithi nabakhunkulu uNkulunkulu uthi igezwa ngamanzi abusiwe ngoba ukwazi ukuchitha igazi kanti vele le kwakulunje ukuthi uma wachitha igazi la kodliwa lezilwane ungcono makuziwa uNkulunkulu qobo lwakhe ngoba yena uma ukhipha lenkomo ushembe uyazi ya ushembe uyazi uyokhipha imlilo yasezulwini ashisa yonke leyo nto esemagcekeni oyihlo noyihlo omkhulu kunokuthi uhambe uyolento uyokwenza lento kwakwenzeka la ethempelini bakhumbula simamani usukhohliwe mina ngiyakhumbula singena la watholakala ijuba eliyaqatha kaphezulu siyakhumbula ke manje ijuba elatholakala phansi la lifakwe ukotini obovu linenalithi kade lo lafa selabola liqatha ke phansi kanti lizobonwa insizwa la ebuthongweni inkosi itshela lensizwa ithena utshela abashumayela uma bengena ethempelini babheke phansi khona abazoyibona manje siyafika ijuba selabola kodwa liboshele ngentambo safaka uninathi ebovu mase uyobikela inkosi uthingo lenkosazana lithule sithi inkosi besicela inkosi ukulethe impahla ukuthi sicela uNkulunkulu asigezele ithempeli wathi hayi hamba nithatha namanzi abusiwe nifike nichele ethempelini amen ngachithi igazi mayibonge Nkosi zikhona ezinye izinto eziyingozi uma uchithela igazi kanti usukhuluphalisa izilwane ingakho emhlushembe ngoba thina siboni ukuza kushembe mayibonge Nkosi ushembeni uyakwazi ukuqondisa ngoba umqondisi wasezulwini amen Nkosi busisa izwi layo amen sicela ukuma la bantwana benkosi sicela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelele sekhulu namashumi ayishagalolunye nambili 192 umshumayelo nothando umkhululi wasi uphakameni uyazithanda
ukuthanda thanda kwakhe wakhe ukuthanda uyazifuna zonke lezozone uyazigeza isophu esophu yasemam yasemasu mazulwini zolweni yasemam yasemasu awuthanda nani webakhonzi ngokusithanda sithanda kwakhe uyasifuna umkhululi kolole masimam bamukele nathi masimam bamukele yena singakadalwa ezindaba ke wasele ebathanda ngokusithanda umkhululi kolole masimthanda masimthanda thande nathi thande nathi masimthanda masimthanda ina